Salama sita musule siulu solanasang lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang tu latabasa lan atu yate dia lalamai Habakuk pasal misa angka 5 saya lako sang pulo pitu. Habakuk pasal misa angka 5 saya lako sang pulo pitu. Padolo latabasa tu kadan na puang matua mai komi ta masambayang. Kure sumanga te katuan atu kamalaga-lagaran siamintu tujuan pak kamasemi lako kami opuang. Kure sumanga tujuana katuan tontong saya lakona mi sorong lako kami lendui kamatian na puang ki puang Yesu. Kure sumanga duka opuang atu mi sorong lako kami laki nane urangi itu jona kadami. Mita adakan kumua puang pena masalo mitula upatudukan ni ula untandai patu borong na te kadami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Mi urungan ni umpada di tolino susi to bale di ontasik sia susi to olo-olo mendonglo tu tae mo to mak parentana na dipakondi na gua dak moto anta umpamadawan pena tu kita taunna puang matua dak moto anta umpamadawan pena anta tu kita taunna puang siulu tu di kaboroi lan sanganna puang Yesu Kristus. Ia tu Pak Basanta lan atu totemo lamai surak madatunna puang matua nani puang umpak pesanan nai lako kita solana sang tu diona sarona Nabi Habakuk belanna ia tu na pogau na puang matua tu umpo pa elok na to kadake unam pelok itu to tuo kina sia maruru di olona puang matua. Ya tu yan nato napo urung Nabi Habakuk makada sia metamba lako puang nakua mi tiro-tiro tu totang maruru sia kapakomi kena ampelo i totang meka aluk tu to malambo na iya. Ya tu kepetambana Nabi Habakuk ya to mendadi tanda manasana kumua. Ia tu Nabi Habakuk tang mase pena anna ondong pi anna pomasusai Nabi Habakuk tu agan dadi ia to. Sulu tu dikamasei lan puang Yesu Kristus. Ia tu kamaturu-turuan na Nabi Habakuk. Tai anna umpatu manna si misa tau atau batu misa ribangsa. Sangadina mak palula ko mintu taulan tondok batu mintu bangsa. Lato Israel, latangyan nato Israel. Na papaelo na puang na epuni tondok batu bangsa senga. Na po palima akak batu na pamilit puang matua tu misa bangsa manarang batu lendu masa gakna tu unampui kamatotoran kapua ya mo tu bangsa kasdim tu la unepuni taun na puang matua sulu tu dikaboro ilan puang Yesu Kristus ya tu kita te to di saburan miki taun na puang. Anak na puang sia anak-anak kamasiangan. Apa tangnya tu yan nato? Tula undam pai ki diomai kasengkian na puang matua. Ke mukun bangki ma ina ma sia ma tanga sia ma kada sia ma gau ma kedo tang situru pak porayan na puang matua. Belanna ya tu kapatonganan mendadi pasanan batu pantan si misa ta tu la umpasan ni siala untanggung jawab di olona puang matua sia ia tu kurean sumanga si misa misanta ya moto anak tae
antala umpama dawambang pena anta batu tang la toro di paumatampo tu sanga kapua lalu tondok pasanan batu kano koranta ka manaranganta sia kasugiran dio kaleta sia senga napato tu nenek tang umpo pengkilala ki solanasang umpama diongan pena anta mak kure sumanga lako puang matua siulu solanasang may mokomi tatontong masorongan sia upo sande mak pasande sundun lako puang susimisa atau mak patongan lako puang sia ukure sumanga mintu pak kaborokna lako kita solanasang amin. Rampoin deta tu kadan na po matua ki pelambiran lako kita solanasang. Tontong bang ki peta dasya ki palaku kumua. Tang lame kaboyo ki solanasang la subscribe ite kadan na po matua. Ondong pi anta pak bagian ni lako sang mane sang baineta. Kure sumanga uang tontong umpasidia komi kamarampasanna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.